Loyalam E-PAO tabi bakutimapu hitram susmitana namidangi officeri ahamta panjani headline. भारत के अहम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मपोक नुमित नवेंबर 13 चिल्ड्रन डे की थौरम असी पाक्सना पांथोकनाख्रे पॉपुलर गवर्नमेंट लिंजरिंगे की मांगोइनना पॉलिटिकल सेटलमेंट अमा हाना पुरकदबनी हाइना गेजेट सिना फोंदोरकली नॉर्थ ईस्ट रीजन द ड्रग ट्रैफिकिंग मपुंग फाना लाक्सिनबगी मतंगदा रीजनल कॉन्फ्रेंस पांथोकरे भारत के अहम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मपोक नुमित नवेंबर 13 चिल्ड्रन डे की थौरम ngasi पाक्सना पांथोकनाख्रे भारत के अहम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मपोक कुमन नवेंबर 13 असिबु अंगांगी नुमित चिल्ड्रन डे की थौरम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी ने सिंधुना ngasi कांग्रेस भवन द पांथोकरे थौरम अदुदा सीएलपी की लीडर ओक्रम इबोबी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्र अमदी ऑफिसर बियर सिंह अमदी सेवा दल न चिंगबना जवाहरलाल नेहरू की मितमदा लैसु कतुना इकाई खुमनब उतखी थौरंग मरी लेना सीएलपी की लीडर ओक्रम इबोबी न फोंदोकिबदा मनिंग तंबा इंडिया की अहम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की इंडिया की मॉडर्न आर्किटेक्ट अमनी हाइना सिंथानरिबनी महाना पामजबा अमा हाइरगदी पिकलिबा अंगांग सिंग नुंसिबा लुना चाना तौबा असिनी पिकलेबा अंगांग सिंग नोंगमदी तुंगी युंबी अममम ओइरकदौरिबनी अंगांग सिंग असिगी ओइबा चप चाबा राइट फंगहनगदबनी सेल यावदना सुंसोय सोयदना अंगांग सिंगबु लाइरिक तमहनगदबनी हाइना ओ इबोबिना मखाताना फोंदोकी अमरोमदा ngasi नवेंबर 13 चिल्ड्रन डे की थौरम असि फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट हाइबा थिमदा ngasi मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमसिंगदसु थौरम असि पांथोकनरी पॉपुलर गवर्नमेंट लिंजरिंगे की मांगोइनना पॉलिटिकल सेटलमेंट अमा हाना पुरकदबनी हाइना गेजेट सिना फोंदोरकली मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लिंजरिंगे की मांगोइनना हौजिक थोलिबा कॉन्फ्लिक्ट असिगी पॉलिटिकल सेटलमेंट अमा पुरकदबनी हाइना ngara चुचापुर खोंगचत पांथोकिबा बीजेपी के नेशनल लीडर अनिगी मफमदा कुकी जो काउंसिल की माइखेदगी तक्सिनख्रे हारि नुमित हुमनी की खोंगचता स्टेट असिदा लाखिबा बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष अमसोंग बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ओइबगी मथक्ता नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज की थौपुरीबा समिट पत्र अनि नंगरांग चुचांपुर जतुना कुकी जो काउंसिल की मिहोसिंग उनदुना इंटरेक्शन चथकिबा अदुदा कुकी जो काउंसिल की माइखेदगी हौजिक नेशनल हाईवे सिंग लेरिबा बफर जोन सिंग असी मखाताना मेंटेन तौबा यावना स्टेट असिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लिंजरिंगे की मांगोइनना पॉलिटिकल सेटलमेंट अमा पुरकप मथौताई कुकी जो काउंसिल की माइकेदगी बीजेपी गवर्नमेंट की मायोक्ता लेते अदुबु हौजिक लेरिबा ग्राउंड रियालिटी सिंग असिना मरम ओइरगा कुकी जो कम्युनिटी सिंगना हौजिक लेरिबा फिबम असिदा नौना सेमगदरिबा गवर्नमेंट अदुदा सरुक याबा गमलोइदबकी फिबम द लई हाइना फोंदोरखी बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंह अदुगी माइकेदगी कुकी जो सिंह द नौना सेमगदरिबा गवर्नमेंट असिदा सपोर्ट तौनबगी वाफम कया फोंदोलबसु कुकी जो काउंसिल न पुखलिबा वाफम सिंह अदुना मरम ओइरगा चाउना जयनबा मलेरे लोइनना अनौबा सरकार सेमनबु होनरिबा एमएलए सिंह द चाउना निंगबा कायबा हाबिदु ओहेले हाइनसु फोंदोरकली नॉर्थ ईस्ट रीजन द ड्रग ट्रैफिकिंग मपुंग फाना लाक्सिनबगी मतंगदा रीजनल कॉन्फ्रेंस पांथोकरे नॉर्थ ईस्ट रीजन द ड्रग ट्रैफिकिंग अमसुंग निसागी पोटलम सिंह मपुंग फाना लाक्सिनबगी पांदमदा नागालैंड की दिमापुर मयाद लैबा सुमो के दिमा की पुलिस कॉम्प्लेक्स द नॉर्थ ईस्ट स्टेट टरेट सिक्किम अमसुंग वेस्ट बंगाल की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की हेड सिंह की ओइबा रीजनल कॉन्फ्रेंस अमंगरांग पांथोकरे कॉन्फ्रेंस अदुगी हौदोपगी थोरमदा नागालैंड की डीजीपी रुपिन शर्मा हाइखिबदा म्यांमार गा लोनना नॉर्थ ईस्ट रीजन की किलोमीटर 1494 सांगबदा लमखैगी सरुक असिदा पोरस बॉर्डर अमसुंग खुदोंग थिनिंगाई ओइबा चिंगी अंगंबा सरुक कया अमा लेबना लमदम असिदा आइन काइना ड्रग पुसिलकलिबा सिंग असि थिंगनबो होनबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरी मरुओइना म्यांमार असि हौजिक तंग तादबा फिबम अमा मायोकनबगी मतक्ता मालेमगी ओइना ड्रग पुथोकपदा ममिंग लेरबा गोल्डन ट्रायंगल गा यामना नगना मरमना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग असि यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइदी ड्रग ट्रैफिकिंग असि इचम चंबा लॉ एंड ऑर्डर की इशू अमा नते मसिना लेबाक असि इंटरनल सिक्योरिटी अमसुंग यूथ सिंग फ्यूचर द यामना सिंगनबा पीडी ड्रग सिंग अमसुंग मसिदगी फंगलकपा सेनफम सिंग असि इंसर्जेंसी अमसुंग नार्को टेररिज्म सिंग द हकथेनना यौखिबना हेना खुदोंग थिनिंगाई ओइदी मरम अदुना ड्रग कार्टेल सिंग असि मरु फुंगना मुथलबा खक्तदा नेशनल सिक्योरिटी असि हेना फगतहनगनी हाइनासु फोंदोखी पाउगी मरक थना लोयालम ई पाउ ताबिरिबा खुदिमकना चैनल असिबु नुंसिबिदुना लाइक अमदी सब्सक्राइब तौबिदुना सब्सक्राइबर मसिंग हेंगत हनबदा अदोमसु मतेंग पांगबियु एनी कुकी ट्राइब असी एससी लिस्ट की लौथोनबा तक्सिंख्रे
Thadau NP Manipur gi team amana ngasi hauzik Imphal Hotel da leriba BJP gi National General Secretary Organization BL Santos amasung Northeast in Charge Summit Patra anina unaduna lamdam asida santi thamna honariba asiga mari lenana any Kuki tribe asi SC list gi lauthonaba memorandum pisinduna taksingkre haina Thadau NP Manipur gi Joint Secretary Mangau Thadong da Thadorpa Chirolamana Hari Chirola Sinamakatana Haribana BJP gi Central Leader Ani da Pisin Kiba Memorandum Maduda Yauriba Maru Oiba Waro Singdi Hoki Bachahi Ani Hena State Asida Irang Toliba Asida Any Kuki tribe Asisu Yamna Maru Oiba Isu Amani State Asida Matam Sangna PR Thamlakpana Lengak Sasanda Akaiba Kaya Lere State Asigi Irang Asiga Mari Lenana Isu Sing Kanadana Santi Lakna Honabada Thadau NP Manipur Su Yahan Bio Habasini Amaramda BJP gi Central Leader Ani Aduna Thadau NP gi Waro Sing Asi Tabidana State Asida Ing Tapa Amasung Democratically Elected Government Ama Thamna Honagani Habigi Thazaba Biramki Hari Ukrul gi Mulam Hilda Ekar Kutra Mangada Tharamba Popi Pambi Sing Yataduna Manghang Kray Ukrul District ki Litan Police Station ki Manung Channa Mulam Hill Range ki Ekar Kutra Mangagi Lamda Tharamba Popi Pambi Sing Arang Yataduna Manghang Kray Hari Police ki Pao Sina Hai Mapam Asida Popi Pambi Sing Thare Habigi Akaknaba Pao Pangmadagi Forest Department Amadi Security Force ka Kusana Duna Ngarang Popi Pambi Sing Adu Yataduna Manghan Kibani Popi Pambi Thariba Mapam Aduda Kangpoksang Ahumsu Leramki Adu Madusu Mai Thadokuna Manghang Kray Hari Amaramda Hokiba November Tarani Thuidasu Kangpopi District ki Kangchuk Police Station ki Manung Chanba Thonglan Akutpa Amadi Songjang Hill Race ki Sarukta Ekar Yankai Tarukta Tharamba Popi Pambi Sing Security Force Namapam Aduda Jangsinduna Yantatuna Manghhan Kibasu Lerabani Lunana Popi Thariba Mapam Aduda Farmhouse Da Mapan Saduna Leramba Fertilizer Bag Tara Thumbora Mapansu Lerambadagi Manghhan Tahan Kibagi Tabakshu Chatakrabani Satanba Amadi Yonbagi Athingba Thamkray Wildlife Protection Act 1972 gi matung ina lamlaki sa tanba amadi yonbada athingba thamle haina Manipur lenga ki Central Forest Division gi Divisional Forest Officer Bikram Suresh Nadena order ama thokrai order asigi matung ina lebak lana pairakpa uchek sing thunglaba matam oibanina Wildlife Protection Act 1972 gi Schedule 1 digi mari fawgi manungda chanaleriba lamlaki sa sing hatpa amadi yonbana chingwi thabak thoram singda athingba thamle Ek asigi section 10 gi matung ina forest officer singna warren yaudana chingnaba mafam singda thiba humbagi thabak chathadana satan ba sing phabagi ayaba lei section 51 gi matung ina kanagumba singna ek asigi provision ngakna chalamdaba tarabadi chahi ahum phawba jail da thamagalena lupale sing kunmanga fine oina thihangani Schedule 1 gi manung chanaleriba sa sing hatpa thingnarabadi sahi ahum dagina taret phawba jail da thamagalena lupale sing tara fine oina thihangani Wildlife Protection Act 1972 gi matung ina hariba thawong sing asida chenaba miyoi sing bel lobagi ayaba leite hari lamlaki sa uchek sing ngak shenbada micham miyam civil society organization sing wildlife activists sing amasung youth club pumnamakna mateng pangshinba mathau tai hari Diabetes ki matang da section haudrabadi hakchang gi kaya sohalai haina Dr. Sunil Kumar na phongdokrai Matam chana section thorang lokhar haudrabadi diabetes na maram oiraga heart mid amadi kidney yaung na hakchang gi kaya sohalakpa yai haina Regional Institute of Medical Science RIMS ki director Professor Dr. Z Sunil Kumar Saman phongdokrai RIMS ki Medicine Department sinuna Diabetes and Workplace haiba hiramda pangthokiba World Diabetes Day lesingani kunmanga thorong mari lenana wahumasi mahakna phongdokibani Institute asina handakta nongna hangdokraba General OPD block ta lemna kidney function test Lipid profile test, liver function test amadi lemna screening tawbagi khudong chaba phanganduna pangthokiba thoram aduda Director G Sunil Kumar Samana makhatana hai Diabetes ari laina asi malemgi oina apunba misingi jada taramathoina thainari bak khwaidagi khudong tine oiba laina makhalamani ing kumjali singani shumna yankhai yoropodadi malemgi apunba misingi jada nifu laina asika sagona duna hinglagani haina thajanari adomoina mak matam jana checking tharang lokhar horabadi khudong tine nga oiraba laina asi ngakthopangangani haiki Delhi blast chinaba Dr. Umar gi mayum security force na thugai krai Delhi gi Red Fort manakta car bomb pokhai hankiba Dr. Umar Mahamat ki Kashmir da leba yum security force na thugai krai Security force na ngasi ayuk angambada South Kashmir gi Pulwama district manung channa skill village da leba Dr. Umar gi mayum adu IED sizinaduna thugai kibani militant sing da akhanaba paujal piba oina IED sizinarga yum adu amangata thogan kibani haina police ki source amana phongdokli Security force ngasi ayuk angambada laklaga imungda leba miyosing thohan khraba matung IED pokhai handuna yumadu amangata thohan kibani investigators singna thizinbada Faridabad ki Al Baha University the doctor oina thabak tawriba
Dr. Omar Mohammed Redford manakta carbon pokhainduna mioi tarahumdoi shian kibaga lunena kullom asogapan nangan kibani haina khangbangam ki Umar na thorakpa I-20 car adu Redford manakta Netaji Subhas Mark manakta pokhayan kibani forensic laboratory the DNA sample test tabuda car adu mahangna thorokibani haina chapchana khangbangam ki Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimagna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu Arubida maruiba pau amuka na pizari Bharat ki ahanba Prime Minister Jawaharlal Nehru gi mapong numit November 13 Children Day gi thorom asi paksana pangthona khrei Popular government Listtagi gi mangoina na political settlement ama Hanna Porakadabani haina keza sina phongdorakli Northeast region da drug trafficking mapung fana laksinabagi matang da regional conference pangthokre Matang asida Loyalam E-PAO na namitangi pau bibil lazare tabiri bakudi mapu amuka hina kurumjari.